O naraniyag abulan un-unhoy ko tindengan kay tanas laga silaw mo di mo kad ipaida. O naraniyag abulan sang sangit ko't indengan ko'y nasip nga talubong ko inkakat silawan takton dyan kayawan nuin kan manglipaten karing kanya kagibusen sang samitik ni patayo bulan kitat lunen nang laylayin ni ayat kakadin palas bangin un-unoy ko darasen nga iketeng. O naranyag abulan un-unoy ko tindengan kay tanas laga silaw mo di mo kad ipaida. O naraniyag abulan sang sangit ko't tindengan ko'y nasip nga talubong ko inkakat silawan takton dyan mayawawan nuin ka manglipaten karin kanya kagibusen sang itik dubay pulan kitat lunen nang laylayin ni ayat kakadin palas pangin un-unoy ko darasen nga iketeng nuin ka manglipaten karing kanya kagibusen sang itik ni patayo bulan kitat lunen nang laylayin ni ayat kakadin palas bangin un-unoy ko darasen nga iketeng. Maraming salamat po sa listeners ng si Wawar FM. Ayan. Salamat po.